Odpoved večnega derbija je slaba stvar za slovenski nogomet, saj je prav nogomet potegnil kratko. Razumljivo je razočaranje navijačev, javnosti, akterjev. Toda mimo aktualnih okoliščin enostavno ne gre. Jasno pa je, da odpoved ne ustreza nikomur. Pa naravno da je to određeni šok za ekipu. Mi smo na kraju krajeva i planirali cijeli ovaj period treniranja, igranja utakmica, misleći na tu utakmicu koja se trebala odigrati. Na kraju krajeva takav smo ušli u izbor igrača za ovu kup utakmicu. Međutim, što je tu je. Moramo reagirati, moramo biti spremni da reagiramo na te promjene. Mislim da će ta reakcija biti kvalitetna. Zdaj se je bilo treba hitro prilagoditi razmeram in ob odpovedi obveznosti za vikend spremeniti plan dela. Moštvo je začelo z 2 treningoma na dan za nov ciklus, ki se bo začel s povratno pokalno tekmo z Rudarjem, kjer se bo lovil gol zaostanka. Dobra stvar je uvijek naći u porazu nešto pozitivno, a ja mislim da je ovaj poraz izazvao jedan pozitivan efekt. Igramo protiv istog suparnika 3 utakmice za redom, međutim sad imamo veliku potrebu, kažem, da izbrišemo onaj negativan dojam iz prve utakmice, tako da postoji jedan veliki motiv da odigramo još jako dobro ove 2 utakmice sa Velenjem. Povratni obračun četrtfinala slovenskega pokala bo v Ljudskem vrtu v sredo ob 6.